Selam dostlar, TMTV kanalında sizni selamlayın, men Münir Rahmayev. Bugün Yaşlık Tavışı hit paradı için büyük şatlıklı gün. Çünkü bugün bizde юбилей. 50-ci шығарылыш. Мен sizni, bizni, o'zimni әлеге voqea bilan шын көңілден құтылайым. Yaşlık Tavışын күзәтеп барган тамашачыларга, hit paradda катнашкан резидентларга рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Biz sizning bilan TMTV kanalının tarixine kirib kaldık. Alda bizden yana ürlər, yana jırlar, yana talantlı yüzler kötü. Bizge bari tek Yaşlık Tavışına yangırar için mümkünçilik birirge kirek. Bugün biz muzikal tapşırımızda sənğətning tağın bir türü kinematografka qağılıb ketirge bulduk. Temaga to'g'ri ketirib obrazını o'zgartir mezgil jetdi. Mana shulay yaxshiroq. Ketdik do'stlar. Her yaxshi kinoning birer qo'shan oxiri jeti. Bizning topshiriqda da shulay. Bir kunni biz baribir birer rezident bilan sog'lashamiz. Lekin kinoning oxirgi nuqtasini rejissor hal etsa, bizning hit paradda bor edik, sizgina hal etasiz. Sabır dolu senin günelin, ne kaderli yaxşılık kılsam işlesem de gülebilir almam sana ömürge. Rahmet emin sınatmadın tırmışta, sığar kanatlı kuş bulup uçsan da, İrettin bizini gadillikke yaxşılıkka, sığılmadın seni kaygı sağıştan. Әйдәге dostlar, kim bugün hit paradımızdan düşüp kalığını açıqlayıq. Yaşın bolup qabındın, balqıttın nurlarını. İkki birge atlayıq ayda direli qollarını. Naz dolu көзіңе qarayım da, qıyam көңілің жылысın. Aşkınlı məxəbbət üləyim, al hislərinin olsun. Naz dolu көзіңе qarayım da, qıyam көңілің жылысın. Aşkınlı məxəbbət üləyim, al hislərinin olsun. Al hislərinin olsun. Yana rezidentni yana jir bilan ekranlarımızda qarşı alabız. Həm əlbəttə tavuşlarımızı yollarga unutmayız. Balası ing şiber ing şəbi, menim də ulam göz nurum, turmuşumның бар yəmi. Bu dünyaga kelewengini men seni uzaq küttüm, ulam göz nurum seni meni baxtli etdin. Bu dünyaga kelewengini men seni uzaq küttüm, ulam göz nurum seni meni baxtli etdin. Әти deyip suzasың sen, talpınıp kullarını, şatlanıp gözətip turam tәуге adımlarını. Bu dünyaga kelewengini men seni uzaq küttüm, ulam göz nurum seni meni baxtli etdin. Bu dünyaga kelewengini men seni uzaq küttüm, ulam göz nurum seni meni
Birleşegi davamı Sinde oğa kişili ruhlı Tatar milleti kanı Bu dünyaya kilevengini Min senin uzak küttüm Ulum kuz nurum seni mini Bəxtli ettin Bu dünyaya kilevengini Min senin uzak küttüm Ulum kuz nurum seni mini Bəxtli ettin Ulum kuz nurum seni mini Bəxtli ettin Dostlar, ихтибар экраннарга. Жылы яңгыр тамшысыдай Кірпігіңе келе қонасым Яңгыр шишмелері болып Бетлеріңе келе юасым Сенің үшін Ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті Қошып болмай бір қойда Сенің үшін Ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті Қошып болмай бір қойда Көкте яқты йолдыз болып Жімілдесі иді бір сиңа Йолдыз яңгырлары болып Томасылар иді ұшыңа Сенің үшін Ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті Қошып болмай бір қойда Сенің үшін Ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті Қошып болмай бір қойда Түнлеріңді шемнер болып Сенің үшін келе янасым Сүйерге сүйелерге Янарыңда келе қаласым Сенің үшін Ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті Қошып болмай бір қойда Сенің үшін Ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті Қошып болмай бір қойда Сенің үшін Ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті Қошып болмай бір қойда Сенің үшін Ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті Қошып болмай бір қойда Көңіл толы сүйуті Қошып болмай бір қойда
Киләсе резидентыбыз Марсель Фәткуллин фантастик кинолар яклы. Шуңа күрә мөмкинчелеге булса, фантастик кинода берәр роль башкарыр иде. Фантастикага булган мәхәббәт аны режиссер Стивен Спилберг белән таныштырган. Марсельнең фикере буенча, Спилбергтан тикәрәк режиссерлар юк. Her yıl sayın kile doğan günler, yıllardan yıllar öteler. Doğan günler şitkeş bizde şulay, koygırabız ömür ötkenige. Yaşa bugün yazgı gülü gibi Sağınabız ötken her bir yana İn kadirli yaşlılık yılların İzlep tabıp bulmaz öteğimi Atlanmaz öteken yolların Ömür uzadı ökenmesin Ötken ömür akan su kebek Sağınmasın ötken yaşlığını Yaşa bugün yazgı gül gibi Kilsen elli dağın doğan günler Ümitlenip yaşayık her yılda Bəxtləri kilsin gitsin sağış İzgiliklər qalsın күңелде Yaşa bugün yazgı gül kübük Sağınmasın ötken yaşlığını Yaşa bugün yazgı gül kübük Киләсе резидентыбыз Венера һәм Регина Ахмеровалар ниндидер бер киноны аерып әйтә алмадылар. Кызлар кышкы озын кичләрне сериаллар карап үткәрергә яраталар һәм берәр кинода игезәк кызлар ролен башкарырга телиләр. Венера һәм Регинаның җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына тавыш 046 кодын язып җибәрергә онытмагыз.
şotlanğan irke güllerim mine deyip süyengen hem kuanğan Bolaşak hatireleri nedey bilen beylengen Mene bugün şular barısı Bolaşırga eylengen Bir mol bulup bir jır bulup Sineyim köngülde Birge bulgan matur şoqni Iske olabız bugünde Bir mol bulup bir jır bulup Sineyim köngülde Birge bulgan matur şoqni Iske olabız bugünde Sin bulmasan deneneyim Mengege sin yürekte Tuğani hem tuğanigiz Soğundıra yürekte Denizden qorap turgan Teşlerge de kiresin Bezning seni yoksılganı Ellemiken bilesin Bir mol bulup bir jır bulup Sineneyim köngülde Birge bulgan matur şoqni Iske olabız bugünde Bir mol bulup bir jır bulup Sineneyim köngülde Birge bulgan matur şoqni Iske olabız bugünde Sinir etkendi galarını Biz köngülde yirtebіз Sinen kiңeşlerini tatıp Ömür yolun ötebіз Tыныç yıklan eneyimiz Sin yürekinin türünde İn yoktu bir yıldız bulup Sin köngülünün köngülünde Bir mol bulup bir jır bulup Sineneyim köngülde Birge bulgan matur şoqni Iske olabız bugünde Bir mol bulup bir jır bulup Sineneyim köngülde Birge bulgan matur şoqni Iske olabız bugünde Birge bulgan matur şoqni Iske olabız bugünde Birge bulgan matur şoqni Iske olabız bugünde Людмила Аланлы Совет шырларында төшерелгән гайдай киноларын ярата. Әрге кинолар барыбызга да таныштыр. Иван Васильевич меняет профессию, Бриллиантовая рука, Приключения Шурика һәм башкалар. Хәзерге заман киноларына килгәндә Людмила Универ сериалын ярата икән. Сез резидентыбызның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына 051 коды белән SMS хәбәр җибәрегез.
Şatlılıktan yılıysan Kitirtip Söyleme mehabbet turanda Söylemesin miňa hıyanet turanda Häwfli yürekni kisetip Tönügün yıldızlar kisse bit Söyleme hıyanet turanda Tönügün yıldızlar kisse bit Söyleme hıyanet turanda Söylemesin miňa süýüňe turanda Bulayda ýürek ýyşy tibebit Şatlykdan ýylysam kilebit Söyleme süýüňe turanda Şatlykdan yılysam kilebit Söyleme süýüňe turanda Söyleme süýüňe turanda Söyleme sen miňa Söyleme Söyleme Benim için Whitney Houston legendar jürşi hem aktrisa. Bik ile rezidentimiz İlüze Zaripova. Yaratkan kinosu da Whitney Houston oynagan Telохранитель kinosu. İlüzenin 5 kiyav kerek tügül degen jürü üçün tauş birirge telesegiz. 1320 номерна tauş deyip başlap 052 kodu bilen SMS haber jiberigiz. Yağlık beylim başıma, şabata ayağımda Para kuzim mastur uzim kişi gabı zavulda Yigitler, tubeteyler kidegiz Tubeteyigenden gene mulla bulup gitmesiz Tubeteyigenden gene mulla bulup gitmesiz Yılmayıp kuzuya qarıysız Garmunda da oynaysız Olay yarıysız İkenisiz işte de sınatmaysız Yigitler, yılmayasız küllesiz Elinde kuzuguz taşıp gelin item diyesiz Elinde kuzuguz taşıp gelin item diyesiz Kilin aşatam dip başka yamını qatırman Elegine kilini bulamayım uyulamayım da aşıqman Birrew ikew üçew dörtew beş kiyaw kirek tugel Beş yigitning birsine de kiyawga çıgan tugel Yegitim bar dip turam Yaş yigitler küllesiz
yigitler şitte dursun ol dip yanamda köyüm. Yigitler size buladıklı bit bölüm. Kıstamağız şayartmağız barı tikonasıya. Kıstamağız şayartmağız barı tikonasıya. Yigitler tübet eyler kibege. Tübete kigenden gene mulla bulup gitmesin. Tübete kigenden gene mulla bulup gitmesin. Рушиня Мишараповның яраткан кинолары «Унесенные ветром», «Гордость и предупреждение», «В джазе только девушки». Гомумән, резидентыбыз классик әсәрләр яклы. Рәсәй кинолары арасында да ул совет шырлары киноларын өстен күрә. Ә менә яңа киноларга килгәндә, алар шул кадәр күп, барысын белеп бетерлек түгел Рушиня. Аның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 050 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Kızlar gelip çıktı iğnedi. Sop şeşekler eşip şindiler. Şinmededik soru şeşeklerin. Onlar mina ümit birdiler. Şinmededik soru şeşeklerin. Onlar mina ümit birdiler. Zafran sırlı şeşek matır sarı gül şeşek. Tüttellerini uğrap şıksam koygularım bitteşek. Zafran Sina gözüm qarimanda qarala qoyğalarım Kilemelli zafran yollarına Olar teşmini onlarga Uzaqlamay salqın qışlar kilir Ümitlerini kömep qorlarga Uzaqlamay salqın qışlar kilir Ümitlerini kömep qorlarga Zafran sırlı şeşek matır sarı gel şeşek Tüttellerini uğrap şıksam koyğalarım dütteşek Zafran indi matırının söküzde pisleri Sina gözüm qarimanda qarala koyğalarım Ümitlerim qar astında qalsa Ölürlermi soğukta olar Qışqı qorlar jirlerge yolsa da Zafranlarim ölmey qalırlar Qışqı qorlar jirlerge yolsa da Zafranlarim ölmey qalırlar Zafran sırlı şeşek matır sarı gül şeşek Tüttellerini uğrap şıksam koyğalarım dütteşek Zafran indi matırının söküzde pisleri Sina gözüm qarimanda qarala qoyğalarım Zafran indi matırının söküzde pisleri Sina gözüm qarimanda qarala qoyğalarım Zafran indi matırının söküzde pisleri Sina gözüm qarimanda qarala qoyğalarım Zafran matır sarı gül şeşek Tüttellerini uğrap şıksam qoyğalarım bitteşek Zafran indi matırının söküzde pisleri Sina gözüm qarimanda qarala qoyğalarım Zafran indi matırının söküzde pisleri Sina gözüm qarimanda qarala qoyğalarım Qarala köngüllerim Zafranim matır şeşek
Мин язмышым җырын башкарган Сөмбелә Яркеева Титаник, Великолепный век һәм Кухня кебек кинолар карарга ярата. Берәр рольне башкарырга мөмкинчелек бирсәләр, ул тарихта беренче солтан булган Хюррем исемле хатын-кызның ролен башкарыр иде. Сөмбеләнең җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына тавыш 054 коды белән SMS хәбәрләр юлларга онытмагыз. Аның клипы бүген көчле эшлекне ачып җибәрә. Серле күз карашың йөрәккә тиде, мәхәббәт буранын кузгалтып. Яратуна мин оныткан идем, тик син миңа аны яңартың. Яратуна мин оныткан идем, тик син миңа аны яңартың. Син минем язмышым, тик булма ялгышым. Яратулар булсын газапсыз, югалтмасак иде йөрәктәге хисне, яшик сөюләрне яңартып. Очрашу мизгеле исемдә минем, елмаеп яныма килүем. Тормышымны мәхәббәткә күмеп, күңелемдә сөю кузгалтың. Тормышымны мәхәббәткә күмеп, күңелемдә сөю кузгалтың. Син минем язмышым, тик булма ялгышым. Яратулар булсын газапсыз, югалтмасак иде йөрәктәге хисне, яшик сөюләрне яңартып. Тик булма ялгышым, яратулар булсын газапсыз, югалтмасак иде йөрәктәге хисне, яшик сөюләрне яңартып. Син минем язмышым, тик булма ялгышым. Яратулар булсын газапсыз, югалтмасак иде йөрәктәге хисне, яшик сөюләрне яңартып. Яшик сөюләрне яңартып. Дуслар, исегезгә төшерәм. Яшьлек тавышы хит парадында бары тик сез хәл итәсез. Резидентларның хит парадтагы тормышы бары тик сездән генә тора. Узган атаның премьерасы сезнең күңелегезгә хуш килсә һәм ул хит парадыбызның лидеры булсын дип теләсәгез, 1320 номерына тавыш 056 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Яки KMTV каналының официаль төркемендә тавыш бирегез. Барысы да сезнең кулда. Сезнең тавышлар ярдәмендә ул бүген икенче урынны яулады. Ул да фәрин. Сез дә фәрин.
Ғайып біліп сенің алларыңда мәхәббәтні сақлай алмадым. Сені мәңгілікке юғалтқанны Сыңлап қына, сыңлап аңладым. Кіші сөзі қия үмітлеріне Неге шулай сыңлап аңладым. Ғүмірімнің асыл йылқайларын Сенсіз өттім бәғірім, сенсіз өттім. Кіші сөзлеріне алдандым. Өз көзіңіні юатырға тілер Исте от ішінде янғана Әрініш көз ешіңе толған иді Бәғіркәйім сенің жаннара Кіші сөзі қия үмітлеріне Неге шулай сыңлап аңладым. Ғүмірімнің асыл йылқайларын Сенсіз өттім бәғірім, сенсіз өттім. Кіші сөзлеріне алдандым. Өкенеулер сыңлап келді Сенсіз өте енді таңнарам Сенің рәнішіш ешкәйлерің Қараңғылайдыр көз алларам Кіші сөзі қия үмітлеріне Неге шулай сыңлап аңладым. Ғүмірімнің асыл йылқайларын Сенсіз өттім бәғірім, сенсіз өттім. Кіші сөзлеріне алдандым. Ғүмірімнің асыл йылқайларын Сенсіз өттім бәғірім, сенсіз өттім. Кіші сөзлеріне алдандым. Динара Рәхимова балашақтан ук хинд киноларын яраткан. Аның фикере буенча иң шәп актер ул Митхун Чакраборти. Бүгенгәчә ул Митхун катнашкан киноларны карап бара. Аннан тыш Динара мәгънәле кинолар ярата. Хатико, До встречи с тобой һәм башкалар.
яш гомер бер генә җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 0 или иш коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Сезнең экраннарда бу атаның лидеры каршы алабыз. Яшьлек үтеп китәр, үтәгәннәр кайтмас, таңнар табада датмас. Күңелләрне ямьле, матурлык һәм ярату. Яратып яшикле, яшик безне яратып. Елмаек без һәр көнне, елмаек без һәр көнне. Елмаюлы якты йөзләр булсын иде һәр көндә. Яшь-гомер бер генә. Булык безгән бәхетле, безнең кулда бәхет, яшик без рәхәтләнә. Юлларыбыз уңар, яшьлектә матур узар. Сөенеп яшикле, яшик без сөенеше. Елмаек без һәр көнне, елмаек без һәр көнне. Елмаюлы якты йөзләр булсын иде һәр көндә. Яшь-гомер бер генә. Яшь-гомер бер генә. Җылыкта безгә нәфис. Күңелле яшәкмә. Тормышын яратып. Шуның белән тамам. Резидентларыбыз өчен тавыш бирергә онытмагыз һәм яшь талантлар белән бәйле булган барлык яңалыкларны һәр шимбә кичке 7-дә TMTV каналында күзәтеп барыгыз. Ә инде өр-яңа кинолар белән танышырга телисез икән, 5 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр барачак халыкара мөселман кинофестиваленә рәхим итегез. Бер атна дәвамында талантлы режиссерлар Татарстанның башкаласында үзләренең иҗат җимешләрен халык хөкеменә тәкъдим итәчәк. Кинофестивальнең расписаниесен сез kazanmfmk.com сайтында таба аласыз. Ә мин Мөнир Рахмаев сезнең белән саубуллашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.